Ni barabara-inĩ nene ya Mwea gũthiĩ Embu iria rĩu mũingĩ wa taũni cia Gathoge na Difathers kaunti-inĩ ya Kirinyaga magĩte bata wayo amu rĩu ĩtuĩkĩte ya mathĩna kũrĩ mũingĩ wa mĩena ĩyo. Kũringana na aikari na ehĩtũkĩri arĩa twaranĩirie nao, gĩthaka kĩrĩa kĩrĩ barabara-inĩ ĩno nĩkĩo gĩcũngĩrĩria mathĩna kũrĩ mũingĩ na gĩtuĩkĩte gĩtumĩro kĩa ekinaĩ arĩa macokaga gũtharĩkĩra ehĩtũkĩri. Huwezi kukaa na mbuzi kwako. Leo hii huwezi kufunga mbuzi kwa hii barabara. Itaenda. Kuku simeenda, ng'ombe simeenda. Hapa kila mtu in fact analia kwa sababu ya insecurity. Kuna wakati nilikuta vijana pale wakipiga gate wakitaka kuingia. Na ni vijana ambao walikuwa warevi sana. It is because they are being bred here. Wanalelewa hapa kwa hii kichaka. Naona vyenye kumekaa majani kwa barabara. Tumekuwa na waka mingi sana. Tumejaribu serikali venye inajaribu kutusaidia. Tumejaribu kuongea hata na wakubwa tuone kama neno itakuwa mzuri. Nĩgũkoretwo na mateta ma mũingĩ gũtharĩkĩrwo nĩ ekinaĩ marĩ mĩhang'o-inĩ yao ya oro mũthenya na mũno makĩria makĩinũka rĩrĩa nduma yaingĩra kũrĩa andũ erĩ moragirwo barabara-inĩ ĩno gĩko gĩa ica ikuhĩ arĩkia mũtumia wanyitirwo kĩa hinya barabara-inĩ ĩno. Juzi hapa tumekuwa na kesi ya raping. Kuna mama moja anadai amefanywa raping na alikuwa ametoka Gathoge akikuja Difathers hospitali na watu wakamtokea kwa kichaka na inasemekana kulingana na yeye anasema alifanywa raping na watu watatu. Mwingine alirepiwa mahali ingine pale kama alikuwa ametoka Gathoge akienda hospitali Difathers. Wakati alikosa gari mahali ya kuja mguu alilaliwa na vijana wawili pale. To ehĩtũkĩri oiki marĩ hatĩka-inĩ ya gũthĩnio nĩ ekinaĩ acio kunona atwarithia a ngari na anduthi nĩ maragagio gũkĩrĩkana nĩkĩo gĩtũmi gĩa gũkorwo mũtumia ũcio ndangĩonire ngari ya gũkinya thibitarĩ-inĩ amuona matereba marĩ na guoya wa kũgera barabara-inĩ ĩyo gwakinya mathaa ma thinacara cia hwaĩ-inĩ. Kuna wale tunafanyanga kazi tunatoka kwa nyumba saa 10 ama saa 11. Saa hii huwezi toka kwa nyumba hiyo masaa. Labda sasa utoke na utafute mtu aende na silaha akusindikishe. Masaa ya jioni wale tunacheleangwa. Kutoka saa 1, saa 2, saa 3 huwezi enda hii barabara sababu ya ile ukora uko hii barabara. Ona thengia wa gũikia mateta kũrĩ honge cia ũgitĩri, mateta mao monekaga gũkinyĩra matũngi nini kuona gũtirĩ kinya ona rĩmwe rĩtacũkĩtio gũtheria gĩthaka gĩkĩ. Mũingĩ ũyũ ũkiuga ona andũ a kazi mtaani matirĩ mekinya mwena ũcio gũtheria gĩthaka kĩu. Vijana wa kazi mtaani mbona wako wapi? Hatuwaoni. Tunasikia kuna vijana wa kazi mtaani hatuwaoni. Leteni hao vijana wanafanya kazi mitaani. Wavieke huku wafanye nini hapa. Na hata county government hebu ituwekee mataa hapa. Kwa sababu kuna insecurity kubwa sana. Mtu hawezi kuenda usiku hapa. Handũ-inĩ ha Kameme TV Getwo Waithĩra wa Kĩhara.